nonda wata wata ki City Veni Raturala and a radio Bulandua Wata, San Francisco. Me kochi kianda wata bai. Dori mandano da salu-salu en singa inda na singa lutulevu en non da ngau na viti en kami ni singa bukalulu en ngau na ke Santa Rosa San Francisco ni mbula ni andra na kanda ni sanga sema roti ko mahia na singa levu inda na ngau na viti sibiniti ni kandua na 5 na miniti dan na be tomaniti ko en ke irana be matasere o irana be kanda eranda mai zauti ko weekenda en non da bata en radio Bulandua Wata San Francisco ni bulabenaka mai New Zealand en bulabenaka mai Australia mai Wagga mai Canberra bulabenaka Francis bulabenaka na bororongo tiko mai en Vietnam en Pacifica mai Majuro na atu Masela ni bulabenaka mai New End bulabenaka mai na atu Katorika tinai benaka bogalevu na tiko mai en no dai wasini ngaunango mai American Samoa keina non da sana tini ka ba mai viti binaga bogalevu ni sama tiko mai kina na bebono ni daka tiko mbega ngai vale se tiko nei tei se onga da ba kina itabi ngaraba na singenda inda inu itake tiko ni na toso bogabinaka na be kainda ngaraba sa toso tiko sa boga ngau talengo na bulo kotoba na bogabina binaga tiko kina ni ndarawa ni toso bata kina ngauna kina itabi ngaraba na lesi so
and baka na matakin na singa ni kuan ni bula bina kana wakanda ni wararongo tiko may na top end may gi Australia may Darwin do bula bina ka bula bina ka talangana wakanda ni tiko ngango na nonda bono waita merongo merke San Francisco, Sacramento, nimbula binaka Santa Rosa, ni binaka baka lebu na namu ni sema tiko may singa lebu enda inday sa kabitiko ni singa Bukelulu. Kabitiko ni singa Bukelulu, asibitong wada ba na 5 Santa Rosa, nimbula binaka, baka kina may nabuali ko may Europe, na Midlands may bolatangan ke na deba kay parani sem bongi lebutiko enda inday nang unang go yanda baka binabinaka ni tabi sa matitiko en radio bulan 2 bata San Francisco ni kau tikenda bata mai. Porita ke mai ni na tau makatoka nan raki suba ke na non taba nua mai viti na vea tu anu ena sana tini kawani bula benak daki bina katalangani baka sosoko ve ke muni na sasalu bina ka baka lebu na no muni sama tiko mai ena singa lebu enda indai do bula benak mai Augusta Street ke turaki suba bina ka baka lebu toka ingali wise ya dola bina imbula benak turanga weka
vinagavalevu rato na kaina numiti ko ai seva te ke ura e sabu secondary school ke monina tiko na ve korni buli ke monina kena komiti ng kasi ni buli de oni walangi tiko na ngauna ngoni sa otin na tini kandua ta boga vinagavalevu na itabisang karabirawa na lomani ang baki sa tika buna ve tarongi sa oti tala na ve tarongi ni kalasiwalu ta boga no ini ve rana kena bo and dan garaba en suwa ni bulingo o taisamu dola bina taisamu kami ni boy dola bina oi taumbiti ko na udang ko na kalau may maduata dua toka na itukutuku ya wagara itu ko na itukutuku ni raki kay na ginjira ko ni naraw ni tau na uda yan raki mamada dila na singa elago bata ruwa tiko to satu ko na tingo may nakalo may maduata we kami ni boy ni taumbiti ko na uda may nakalo ena sana maduata lena itasi do kobanga nimbula bina katale nimbula dau to kan dabi bagan rata kiti ko na vi mataka de singa lebu ento sota tiko na vesinga ta boga bina katiu kina boga lebu we ke muni bina boga lebu na sema tiko mai ena be bono ni borongo tiko mai kina taisamu do na be sure di satingo taisamu tiko mai na nambo pine scheme mai nambo ena sano na ronga rato warai takatiko main doon na itukutuku tali takatoka ni rongot tukun sa sabi Andrew tiko ngona kabika enan raki may nonda sabi Andrew may ngona kabika doon na binibini rato sa laing betia may ngona bingarabi enan nambo pine scheme sambo besuriti tumay kwelangan daw kay daw bibagaya palatya nili tuku ni mai na be kai so e banga takiti ko na nonda be korona tiko banga lala na be bono ni taka na guli na gula na lakara yango na kabika sandre una kabika mendala ki banga taka dia sabi na ki mam sarong ola tingani ke pina ba le na kena tuku ya do sa kana to mai keri ki mena mai mama wike pina ba le sarong ora radio bulan dua bata San Francisco County Canada bata mai
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tō na senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau ren no te tō beto seaki, erto sa tō waka rau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarapatalangan kena le waka suburi ani nanomu yaya mai na nondro stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinu ingawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and a lomo ni mga dawa. Daw tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundua Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabito ni makostita na 2022 o sagir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mother ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka tala tunda wala ko. Kuwertong ko. Au sayang ko dengo kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rao sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mai na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda bata kay City Veni Raturla. Rumah
Ngani ndela indoki mai na sau mai koro ni mbula vinaka. Tau mbula vinaka na tiko mai na sau mai tua. Vinaka wakalebu na sema tiko mai na singalebu indai. Ke moni na wekanda na tiko mai na koro turanga. Tuku sabu ka sabu irao tiko mai keme mai baka sabu ile sutalea ni weke moni. E na songo tiko na me moni wai. E na mali wa super no sorry. E na singa indai. Mena ngelekin dola saratale na singa tamu. Dia bina ka sa tau raw ngona wai. Au wakasa mataka tiko na ituku mai na kalau maduata na singalebu indai we kamya ni boy ni taumbi tiko na udwango mai maduata ra kalungata. Ene bebo no suba de so sang tiko ni sematata boka bina ka bua suba loma di koro. Teka bu mai na se kauta mai na suba loma di koro. Lambe mai tamba bua raiwanga raiwai. E ado sara mai laudala beach estate. E na sinu ngai didi waka i tamabua ngai tako sa sobu tele mai e langere e na sinu me ado sareni kino suri e na binaka moni sabu ka tau wa irawa e na singa lebu indai binaka buka lebu le nei tasi toko banga ni bula binaka tele mai bula binaka na wakangu bula binaka ratu meli to toko dola bina me soso mboto we se binaka buka lebu sue lebu binaka buka lebu o meli to toko soso na viti ya sawa. O beta iambari. Aule dola bina. Kuemboto i serene salolo maria tina delani abu me imbila me tabu ale busarigi. Ratu meli kalungata ya bina bole ratu meli totogo me inailesu me soso bina bole api melekin rau. Yan ratamaya. Sema sarati ko yani ko anu da pinaka bole na sema mai ni ko anu takini tau magati ko nan raki kalunga tana daga na singa ni kuwa Tomasi Vakere mi umbulare mai urata mai sabu na bole upu anna bula dola bina na rongo sergoto memba en roro ni gua tamadala stana tato silano abi melekin rau kautunga mengo esona kai walangi berra mai baka sarasarata ke na anu ba na bole to toka tunan raki kata oka o ratu mata ni singa sanango serua pina bole na baka sarasarata ke ni baka sarasarata ni ko tira man dana bon ratu kina ngio mer le sara bo rong resini kila ni ron baka manota ke ngio eda ka ngai biti eda ka ngabi kim do me anu do bula benaka gona radio bula dua vata St. Francisco e kauti kenda vata mai Hey, banani wanga
Dendram beka na ngola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos ni mbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simpang pakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singalebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to with ti, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Me voliam back in donongu life insurance policy? Nakakira ni Turtana katil kabitu ni Okostita na 2022 o sagir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina mother ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. Ini time sarangan mai. So dan kali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Na nonda wata kei siti veni raturala.
sana bororong nang unang gobe Pastor Lal Muhammad. Pastor Lal Muhammad non ay matay ni daw na ibakasala na singalebu and dainday na radio bulan 2 bata San Francisco County Kenda Batamay. No di ko may singo to kasi bata nakadagabeo ang kasi Lucas no tagabea. Lako. Okay, chico na ben sindo Vandenberg. Lako, basangara no mula no monsa lako lebe siko. Mongi se singa, kata-kata na singa se liwa menadaba. Se tau nauda, oi ko mola ko chico nga. Kendango tau nga bango nauda nda sa tutubi. Na tutubi ngai solinga ngonum retirement. Kuaro teman na tutubi. Praise the Lord. Ya. Zakaba na inaki ni kalau. Atuma laga may nakalo naka. Menda zagalaka. Lebale siya may nakango. Haraw ta na bula ba wele. Tamatang ando ba wele sindo zagalaka. Tugin nga. Do zagalaka na linga sindo zagalaka enan ramdabua. Na siyang bawi ko ndo nang buliman rai. Na panike kemanda ni sinrawi ko. Keto mailaw, keto kilachungan na pancake. Naka. Ana basu ibu nombalam. Verto sundai na tota estate. Na itala-tala Lal Muhammad. Susumay na kalabo may nandronga. Kaya tiko nga ni orto kilati ko mailaw na panikeke. Pinakabole bumera. Iya tiko na takadaka, iya tiko na lako. Ano na ibunaw na bosi lebu ni konivirendi. Viti keiro tuma. Na rua na madawa saoti. Tomana tiko ni na nonda bengarabi. Na singa lebu en daindai. Naruto itala no na ilaw-law daw bengarabi minasoba. Na tamadalaga niya vista. Merto wa magalataka manda na naruto koro. Nonggo itala no ang maurang Nibalatanan ng korongomoni Korabina kakatotoka wakawaj Senika uaratei wawaki Korabina kanikoto Paborita na senika wabunga Kay matanggali rosi daw-daw kinambu Kenay di binidila tuwabunga Raraning ito ang balabu karara Toto esana na balaniara Balanay turangan niyo bisa esana Turangan niyo bisa nindiyan al bisala Isalay na soban ng mga una sayang Narandamu ngarandamu kagada Era salesi tuang koki beyasa Soki dolo kaso erantawasa Isalay na sobang natawang ulagang Enan mo susungiya mo pagkabinaka May nanamong dito huli kay nanamukan Kayo to na tuwa na butakabaka So nga una niyo daw yung nasiglo Ay tumburi ang koto naliliwa Ang ay rangodan ng damon ni beauty Boleh kang eugese eudisa Cini sa kemandanan ngomboy talaga Tumalan na ikaw laloma
Taba-taba ka kote lolo Ni mole sa mole soma Lena soba ng rosi Hanggang bibi katuan na gayuagi Niuti kawalikina seututanibu Kay baka emimira tua rosi Ena muna ngau na nalevo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na tabu menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa palang me baka na steak gay baka loka tabioka ka na kauslo surua Otat ni, kailangan ko na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo dundo limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au sahara ko dengo pamilaksa. Iyo. O yasar nga na buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima na kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe sarangan gori. Sonong una santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Esengan dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ya ketuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reobata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tikunin driver, se senga ni waka motoka, katau dren-dren na to beto se aqui. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sarra. Witartar ngayani na taliboni diwan 21-2-diwa-ono-ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na nakinagawa na totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan-2-ono tolu-diwa-ono-ono saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanomo yaya. May nanon rito stoa kinanomo mati ni katumba. Binaka wakalevo na daw siya matikumay.
Binaka Bakalevo na dawa seti ko na nonda tu vata vata na Radio Bulandua Vata San Francisco may kauti kenda vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulu na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bulandua Vata. Ia e wili lili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and a vea say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Io nandiko ai suba bukarita katkwen in itukutuku main tambanan ni wai na matambo sangaraba na wai Water Authority of Fiji ni na songo tiko na wai e na mua ni madao enda sala koba tiko eningo sa singalo tulebu tiko ni kuwa mai biti binaka mesati tawarao ngona menda wai bunga bimbi e na sana suba me edo eni kinosuri aya me di ani bakai tamabua o kwe kangole mai barabi suba loma ni koro na be tiko tau doko ni be ba paleta ki na business na songo na wai songo tiko na wai na
Anda be tolo ni ngau ni sala ngole da ke ni tamabua na sawani serea ngole tiko mai embarabi na suba na usori makoi langere tiko ke de na sino we wale taki ke na bisinisi laudala beach da be bonu ke de en songo tiko kina na wai en mo ni madongo nanu mamu wari takaro ni na tikina ke baka sember tiko ni maroro na wai tapi naka me se baka tawani rawango me ka ko ni adona lenga ninta sabangarana menda wai bula benaka kimni boy kamini boy rana numiti kona zorobo ni nandabe mai nandabe ratara valitiko mai na Church of the Holy Cross and Reketi vinaga bogale na tarvale sare rebe nguti kona bal ni lotu medata api melekin rau sare debe na kai balangi o bula benaka mai anuda na anu benga ke na barabi bole kata mai ngaloa binaga bole na seritiko mai roni ratabola rungu tu nan rakia na kortura ngai sua be reto na PWD Walubay binaga bole na tukunin raki mai na PWD Walubay roni ratabola binaga bole afila safi tararigina dola bina Pono ni be bukan donu takian namboro. Salolo mayani binandurigi yo lolo matalitik ngani be kemuni pokan bimbi mai botua mai ba. Namun dogo elu bini dolon le madurara na solo na ngusni wa ili bukan bangga antara goto. Bula binaga rupi ni zamba. Seini ebo buna sakiu satakiruan bula binaka saki timodi ngaseni valuran nube. Nimbula maleka. Tawara kati kona itukutuku na nonda bono na tini karua na kaloko na singa lebu indai kaya na itukutuku ni raki ya na radio bulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai.
mataila nili maroro ichia una wata menguna ngai tola huka na mataila nili maroro ichia una wata menguna ngai tola huka na mataila nili maroro ichia Mbula maleka timodhinga seni valura nove ni mbula maleka vinaka nasema Becky D endra vinaka totoka na vingaravi mesa na ngori vinaka walebu nuitaki ni kalungata na singa ni kuwa kina kena itavi salaniata andikawa mbula vinaka tali na ita rongo vinaka tiko maina na munivu kanu inu vinaka be irakede na marama kena turanga nasi na nonda banua ke iratalenga iratu ena be sai burubura rasema tiko maini kuwa ke isakiusa takirua vinaka walebu nda waraka toka na itukutuku ena nonda banua kena be sai burubura nda tirongo da tale mandango. Kepinaka boleh singat ko may bika una matabundea sa kanima dala na bimbitum beka sa na pingasaw tapo kami na pinaka boleh buninta sarong da tiko na kani tukutuku katawara katalenga na itukutuku nin raki na non da banua kay na biasa ibiti baka kina may rotuman nimbula pinaka dara baka rongo dango na itukutuku na non da banua ya darongo zaman na itukutuku may natamadagan niyo bisa kay una matiway kalau ngata na ngone e solibua e 5 wala na miniti may ve nau kengei kalau ngata na ngone kente tonga kilay ko nganda to dhunru ko embogi bango to kilay na time may mo de kina se waray nandun raw na pasyente ng pula ni ngone may nambaki 5 kina tina kawalu walu sa nga bula pasyente no nakilay ko yung gas ni buli chini kawalu la pasyente no nakilay ko na leo ni koro na bisanga ta na bibuno ke denga iba e rua nga na pasyente anon daru kilay ko na itumutum ke o veki la na mbula ni ngone ngai ko ribuli girmo ko ngas ni buli ngai kende tonga girmo ngas buli tu ni mayo ke tu ni mebe o tu sela imbutak ora yo tu sela tiro imbutak
tini karua na kaloko. Tukutuku na nonda banua. Baki katumai, na makitiko me sana te kabuboka yang atakiki na yaya ni mona liba ka tolosara na ken vingarabi kaya na tingo na 5G na 5G inondon menda na makatoka yan ang baki mengo ndara wara katoka baka laylay halibuti ko na ken na be talanoa en e raw ni be tartar ken na be bosaki en nonda taliboni ka totolo sar na kenango totolo sar na be tartar anda sangani wara ka bukan dende ya na tingo na 5G sa tumbu ba ketiko nga na ibo tangin ngin den ni be ngarabingo ken na totolo bukarita kana tambanan ni iba ka itukutuku ni nanumiti ko me na ngarabi boka pinakataudo ko nangabanga ni zakadaka endondon me boka rauta kirawatu ni mbera ni ngai boka yang ataki na 5G na nonda bono ya na bakiru nondo luru sanga bul kalima kana ibukubuki ni prime minister manoa kami kamida ni sa sangaiti ko me na tabodi boka binak ni sa ngarabi taudo ko ngada ni boka rau membaleta na sala ni ba ka tuku tolongo na nonda banua mendera ni marauta ka boka ngata ka taudo ko ye me boka rauta ki boka binak na ken bata me rawa ni ndananga i marauta ka kina na totolo ni bengarabi ni ba ka tuku sana kaumai na mbakibou kaya kami da ni lebusar sa taronga tiko mai rabi pona binakata mersa ba kaya ngatak na matanggali wale bobo ni baka tuku totolo kasaba kaya ngatak tiko ni kuwa ya kaya kami da na waraka ba laylay me matata ba binakata udok na bengarabi ke nangada ni rakakango ni berni ngai tabodi menta saba kaya ngatak kaya na mbaki tumai na buke ba lebu na rakakan ni bisnisi kay na boga tumbuy labo. Kay nakitalangan ni Beitoko ni tiko maikina na USAID na tamba ni Beibu kay may mereke na USAID Digicel merawan ni indabe siya matitiko kin na boga binak na connectivity kay na cyber security. Mengarabi boga binak kami taudo ko boga binak atun na bengarabi nimbera ningay tabo di olango. Kaya buka ni Prime Minister ni Ratu Sabaka Rauti Kokin, karena Sabaka Rautalitungan na lingan ni Bengarabi, Kuria ni nakenadaka, bukan nuitiko, ni embakibo sana embakibina karena taboditiko nga na matay ni bulatulu, ni embakibo ya manet January, mezaban na bulaw matsi. Ang bukan data kimay nangaunan din na saranga, sana tabodikin na bengarabingo ni 5G na taliboni kay na ba ka tuku totolo o kaya kasama kaya nga takitu na biya sa iburubura na ngaunang bagarita ka na isoko ni rakabi na nonda banua ni erto sandi kebatiko na itukutuku bagay labo baleta na non rei bota na nonda zaurabo kay nakitiko maingo ni asangan ni matata kasanga talangan ni garabi todo ko baga binaka me baka na be indinan dinati kay na Fiji Rugby Union tutungo ya baga sabuya na parliamendi o Chese Saukuru na minister ni Tambangone kay nanggito kaya na malongo sana raw ni matatamay kinamendaray mandanga baga totolo na be bangangay erto sa bagayador na daw nibika erto ngaraban na tikinango na bukun ni sogosongo ni gitora kabiya na nonda banua. Senga ni baka wale tagatiko na matanitu na be kay rentarongo tiko sa lebu na kenda be talanoa lebu talengan na be bosaki baleta na tikinango. Ya erto sa tiko na kena komiti nandaw ni bika merendikeba. Siya yadon din na be saumi se senga. Siya solitaw do kundi na non ray bota na do rabo sa seng. Na tikinango nawara katalitungan na Fiji Rugby Union
be kila baka matata na be kain baleta ka ngara tukuna tiko mai na dorobo senga ya senga ni ngarabi tau to ko baka binaka e so era se senga tunga ni be sa umingo e so e kauta tale ni kiliu en ngito ni burubura ni runa undolu tini kadiwa mai Tokyo mai Chabani tarungi tio kina e baka dapat talenga e so tale na be ngarabi so na be lela tika baka edo remember le tirato na dorobo erto ngito en non da timi leo e abitu erto satora na rosa ka bulu na undolu e ala taki erto se senga so tale na ala me bakata ki Jerry Tuai e atukuni me natara indua na nona vale me natara na matani tu e via kileiti ko saya adu tuive ne be bosaki oya sabia via mbaki ruango dia e so tale na tikina ni vengara bingo and na raida tiko ya ni na kena tukutuku ka barita kita le mandanga mai na mbaki sawa ti andi nautu na Fiji Rugby Union e na 1.8 na milioni na dola andi nauta ka tu na Fiji Rugby Union e na mbaki sawa ti ia e kaina kina no rato sama i raka na daw nibika rato wandindi ke tikongo sa saumi rokin e ndua na iwaselebu ni ndina ungo sini tukuni ngama e vida ndina sara be tukuni mai baga matani vika e vida ndina sara sa saumi e nandina we 1.8 na milioni ia orto unanda uni vika to daga tikongo orto sanga talitung mandanga ni se saumi to e dana tunga na matagali daga bango na pro bono ka rato daga tiko kina na ngaunango sanga ni madala na be indina tiembale tirato ia tabakila tiko nga na lebu ni kunru ke na itukutuku ang baleta na bingarabi ni Fiji Rugby Union kasakaway tiko kina baka lebu na lewe ni panuay na ngaunango weira na marama sa baukaw yan ni malaylew talenga ni mata committee ni Fiji Rugby Women's Board na minister ni Bulararamba kinanonra minister na ngone kina marama o Linda Tambuya elebu tale na kawai e alabeta dake mai o Binesh Sarma na mata ni Tony Beisanga e na palimendi ka taronga tiko mai kina e so tale na beindina dinati ka saya doti na nonra kawai takinan daunggito e ndo na ilako bakangito e rangole kina na nonda ngoneleo ralai mode tu en roro ni wangabuka mai Sydney mai Australia e vile ve kina bibo sakini non ridili rasama ni mode tunga e na roro ni wangabuka so na tukutuku enda rongodatiko bugarita kana nangangan retiko me labeti da kemanda na bingarabi ni Fiji Rugby Union e kene rei ni rasaba ka eldortiko na dorobo ke na ngonelewa na non reitabi ni rakadibi me rabalata na non dabunwa na buturara ningito kina itukutuku ningito bugarita kana dawi bugatabuli ni non ra timi na ngonebuli ni na binaka me bugarauta ke so na ituba me baleti na daurabo er sangito tikongo en non dabunwa bugambimbi ni rasama tatakatiko na non dabunwa me bakana timi kanganga baga ruango e na sota batake Australia e na madao saoti ke na madao e nikiliu e kaya na dawi baga tabuliri ni ke baka na senga ni ndagaraba baga binaka na be kaya baletira na non daunggito baga bimbibir na ngonibuli e rasa ngoleti ko maingo o irer laki baga sangrata le sona konitaraki e na taunda ko ni non dabanua sanangay mau kina na non dabi susuebiti baleta ni relaki azo na iba katangin dingin debi na kanigito era sangol ki bonua tani ya bagarita kitiko mai ni tiko na kawai ang baletir na ngone bagambimbi ni rasa bagarita kango na iba katangin dingin de wasibi ningito era sarawata toke na ngaunango mera bagan ruka bagarua bay tarabi na tim ni Australia na Wallabies e na lomangan nindua na madaw. And sa mga binabina katalingakin na isong-isong ninggito e na nonda banua en itukutuku e sa mga rita katikumay en nonda mga toro na kataki na nonda daunggito
me rezo veni na iwa tangende ni vura o kwenda sa sanga kede tiko kina. En dua nanonda maram manda uwa tangisidi o la venia radada samba urawata toka en dua na iwa tangende binaka ni iwa tangisidi en rakabi veira nanonda maram. Mapaka edurin dua na vuli mainandi ka baula ilewe na tale toka ngana nanonda nda uwa tangisidi ngo. Baka rita ka mai na nona baka binabinak ni tiko na sasanga me labi tilake na ibaka tangindinginde ni baka tulewa kaya na baka tangisid yalo maniraraning gito me binakatake kina na ibaka tangindinginde ning gito kinabiya sa ibura-bura sa baka rita ki mai na White House sa may Washington DC ni sanang ulit ko na Presidente Joe Biden me laki visi komanda na bebonwa kara bakadadani en langilamba Hurricane Helene ka sangay bakananda ko Amerika nga may namuan ni madaw bakadada bakitamer ni arabu-rabukin na langilamba ngo me tekebu may North Carolina kay nabi bonua bolekata Western North Carolina kay nabi bonua taleso wilitiko kina na sana irua o Georgia bata ke Florida. Baka ni baka lebusara na tamban ni bengarabi raramba na ngauni sala na duru ni liba na vale duat ebida talenganan rauna leo ni pono reality kongo. Saka ni madala reti ko ibe na ngauna rabu-rabu kina na langilamba ngai baka sanggarai karena baka sanggarai tiko nganggo ni sangan ni madala na pono era sa tiko kina. Na laki besi ko talenga na be pono taleso na presidente mai merke ka nanumini na be buke baka lebu na nona ilako-lako. Be baka totolo takayani na laka ni baka doko na buku ni langilamba Hurricane Helene mai merke. Kinanraki. Baka rita kitiko mai na uanin raki sua-sua ka kunetiko na muani madao saoti se tiko nganggo na nonta banua ka baka bunatiko na ukuni loloa na rungu-rungu ni lomalangi bata kinan raki sua-sua se kotongo na nonta banua bakatiko kina na kena itu baki merda pada singa buka rombuka na madao ngoni nda baka rudan bete ni na muani madao anda bakato kina na kena itu baki nin raki deba ke mbua toka lau ke maduata ke na sano da ka unrobe na kena be yanu mai di kombia ni nangele lebu ya data ke lau dala o tabiuni ka ya do saratiko yani ke na sano lau ke na sano lo mai viti rungu-rungua na lo malangi tau banga una nauda se ua na wasawasa singa ndai ke na singa ni mataka na be bonua taleso sanga soti ni be sau lebu na itu bakin raki be kemuni na be tosa kitiko embarabi na ukutiko na loloa na rani tau banga una nauda na sanga ni be sau talenganan raki na deba ke biti lebu na bua suba ke na usori do ke na usori korwou mai korwou kina sano raki raki na sano na musiki na sano na itasiri na kenda be embarabi bakati ko kina na itu bakin raki nga da sota kai tiko endai en dono magi kenda tale na singa katrava na singa boka rombuka foyex amalele ko nga sporat ko gona itukutuku nin raki na itukutuku na be sai burubura na itukutuku nin gito ke na itukutuku na nonda banua na nonda bata-bata kay City Beni Raturla. Singai osada eme toa unturita waso solo meula ipondo atole liyo gumba munre ni dangi eba me bosara tu una tua beisa minra isando numai eta boya
sanindela ni wainga maare otomaya ena tomba eba aloloma au tutu inangele isale longu saru imele uwele pane anandu iroani rosito toa au toli lita itane me ula idenu inu balagu oba atilo wenongu balele tuina sabu sale au ngoro au ruani sengandu tua tuba andu amei talano ale siwina oro merangorongoro au temu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Suina oro merangorongoro au temu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina au temu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina suai ololo ni lolo mandi mai mambasina suai ololo ni lolo mandi mai mambasina JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na nonda wata wata. Kay siti veni raturla. Baso
Abira wale buna sema tiko mena singa lebu ni kwa ndo na marama giri mai via siningiri e ba ko tama ndo ni tukutuku na mona liba abina ga lebu asivina liku seni bunga ni rongoditi ko na itukutuku na non da banua baleta na Fiji Rugby Union bita mai ko na non nanuma e bolanga mai na ruana bossa poor management asa ya wasare na roninga serka boka malu na maramang mentanga rongo dan dina sarakina na nona itukutuku wasenai nai daba wasenai nai daba isabi na boka lebu kemuni pina boka lebu na sema tiko mena singa lebu na iskani madala sikiti ko beka ngona kaimena tembar dan ngai reida mand na kerendo na kango medidi bo manda boka totole na makete mai suba mengeli reida ni kuwa seni mataka do mai kina na kena madala si bitango na tini karua na rua sanga bulu katolu na miniti en radio bulan dua wata San Francisco kauti kenda wata mai.
wakadiri loloma na itala no ane chale mareau zoro bongo ati ko bolinga na dona barra bingo ndeumba na ngauna ya katoniki na serengo bina ga bogale buna semati ko mai bina ga bogale buna bengarabi bina ga bogale buna zakazaka bina ga bogale butalanga na beitoso yaki endau magati ko nandraki na ga itau no da na kabi ke bakakina enda sana boga bina bina kanida sal de rumara ona non da itabi na singenda indai dana bagarorongo be na itala tala lal Muhammad membeleta na solikatine sangan indo bato ni tala ni senga na ilabo darungor daman Abo na uta chunga na ko na tanganengo alago tu wale tu no na yao na kaba bura lebe kende go sa lebe chunga na ba le chunga no de yao nge chunga tugun chunga senga na ilabo senga mande na ilabo me soli mande na singa tambu me na labo ndo boli yang ko na chunga $9 $10 $50 lago chunga na ngun yang ko na bongker na raw may be na soli Bosoti yao kandi nango o sa sota ba uchimai ha ranga na ilabo may na boliango na ayo na ilabo may soli ki wana kalo sa sinraw chiko na tais na offering enda tuguna chiko dua na katini sinraw chiko bosoti yao ngori nondo iya bina tala no ni katini na non da baka yang atakanga ko embe ka tiko kina na ndui Yongor na nandangala labi na kabole bu na itala lal Muhammad na singale bu ndai salolo matiko ene na bole nimbula mai loma ena no muni anu ni vasu bina kabole bu na sema tiko mai na singale bu ndai ndo mandana kena ibu langau Munde mai rangi toka lau ena kena sera kadua beiseni kau kaina numara Boleh diri boto Algu bembun rau na kena mata bina kali kau tahu Maya udangai undi amata nasagai dua dile antia kara rawani sarai nai baru Sembang boleh rawat Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na te tu beto seki. Erto sa tu waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara.
we tartarangayani na telefoni diwa 21 toluva ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nungni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwa ono toluva ono saivarua. Erto ngarama talanga kena lewaka soburi ani nanomu yaya. Mai na nondra to stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei Kemandoe, California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemandoe viti. And a radio bulan wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Na nonda wata kei City Veni Raturala.
Malanda utimbitaka na vei ngauna ko ya sawa me adoba ni udimba. Sa bo to ko e rosa lu ka tolo ve mama na meniti mendua na kaloko e na nonda ngauna mai viti e ke Santa Rosa bo e rosa lu ka bana meniti me ono na kaloko enda na dabo enda vitu pina bo le sara ebi mbambitu. Kalau ngata tiko na vengarabi nimbula benaka asibina sa warita ka tiko na nona itukutuku asibina liku senibunga e na buku ni Fiji Rugby Union e kato ko mai na maramango poor management. So na bakasa masamba sikatiko mai na buku ni vitalo no balabu e na ngole tiko mai membeleta na isongo-songo ni rakavia na non tabanua. Vase nai daba. Isa dola bina kahit kumoko ay sasandende ang ngay rongo tal ng dumomuni pinakabulebu na semati kumay daw rongo da saray ng duwan ng ngaw na iliw siya bobola katukan ng ngaw na nenoa at siya kay tukin na nandi salu-salu so tali na songulele bobogay duritu na sanora ba na moirani non tapanua dolang ngali nga may nandi pinakabulebu pinanumiti ko may nandi basenay na singalebu inday kay Laila the Kaunivalu. Bula binaka yandi raw sa bula binaka na bukarorong ito ko maingori na yatu tokelau na singalebu inday au sinikilanan raki au sabo ka binabinak ngayon raw sa mamay sabi abia au tinggo ebita na singa ang gayong basi kataliman doon na naman itukutuko kay na bukan yun binaka na bukan bula may na yatu tokelau kibiti raramba kay burbura saboy rosang bulkaruan na miniti may ono na kaloko Santa Rosa. Sina koulani vanua, era kambutu na kena veuluni vanua. Isana ya vato vakavare toloni kaubuda, unisea ededere ngai totoka vaka. Ini tu na sere, kerean rau mene mene, tau tu Seba tu nai se, au ngreba lo boli, meu pau ke nai tau ke, salu oi mai na koro mendenge.
totula Tanto peva toca mai Tako ula ni vanua Era kamu tula kena be ulu ni vanua Uli sea embalabu Gai terendu andua Rasuru anda ngana sidi Tanto pea muni totula Tanto peva toca mai Tako ula ni vanua Era kamu tula kena be ulu ni vanua Uli sea embalabu Gai terendu andua Rasuru anda ngana sidi Tanto pea muni totula Me volia back in dono ngu life insurance policy? Laka kira ni tutana katin kabitu ni Makostita na 2022 O sangir takasarabiri ni tauna Kabi ngaya kila mada ngaya salah ko mana check Sengat tali ni pera Sengat sarangan ni pera palinlay In time sarangan may So ang kaliwara ka tala tundawara Kubertungko O sayang ko bengo pamibinaksa Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duandua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa bugay kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa bugay kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos ni mbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima maniona na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kemando e Viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Binaka vakalevu nandau sema tikumai. Binaka vakalevu nandau aseti ko nanonda tu vata na radio Mbulando vata San Francisco. May kauti kenda vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulu na undolo na kende wili ni matavu vale na radio Mbulando vata. Ia e wili lili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and ovea say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube. Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Isalena no
Matasere na the kauni mana ke uluina viriviri. Tawake nogu koro ni mbula vinaka na tombo na tewa. Isema tiko mai na singa lebu en daindai. O laila the kauni valu hewa mbula tiko mai. Isa ni mbula vinaka ke muni. Kai tiko ngā mai ke rau salo la matuia ni mai tokelau ke Suliana. Au mbula vinaka laila ke Suliana. Mai na tokelau. Stino tokona Auckland City, New Zealand, Aotearoa. Mbula vinaka stino. Lom si tabanga ngona I tuku tali takin duan baka mendarongo dan isa bola katongo nan duan kaloko nanga una mai viti boy tinna miniti men dua mai viti nanga una ngo boy tinna miniti me ono non danga una ke San Francisco na tuku ngona I lom si tabanga ni mbula vinaka totoka na sere duala na kurororo balolongo memoria toka ni na buarongo sere me botai tiko kina o losalini deo mai Alaska. Tukuni ni sabe via lutu tiko na bata ena esa ni bura ena boliku. Kabuka bina boga lebu lomsi bina boga lebu. Mamsa ronga dana tuku ni kurororo boga lolo. Gai lomba kina boga leilai na moli karo. Muria ni dona roket tiko na kena roket na songe quando tiko mai vindongo. Lomsi bina boga lebu stara na tuku na singa lebu endai. Kami ni boy binaka tiku mai na itukutuku mai na kalau sabar sa singa nauda binaka boga lebu kay tori katinai ni mbula binaka na kabi ni singa bukalulu na tukuka endai iyo binaka boga lebu sar okenda enda toka na ngauna bata na bura na kay randa ukana ngase na itombe ni ngauna tawa seikenda en dua nei wasini bura na tokalau kan dua kinara o ira tiko en daindai o kenda bram bimbi en wasini ngaunango en dan doni tiko na kabini singa bukelu sa singa lotu lebu tiko mai biti ke na be bono wole kato ira tiko yani en ra ni tombe ni ngauna ni bura bina lebu na sema tiko mai ni singa lebu ni kwa kami ni boy abi mbambi tu bata kay pinky ibinaka lebu don masaren don na buwa kasus do eva na talitunga pinky iya binaka lebu ni sasama tiko mai kina losalini deo mai Alaska binaka lebu na bina numiti ko mai ndawara kana itukutuku na non dabanua kay na vesa I bura
Ai talanoa ni anu ngaloa undo mona lo toka na vese koula elo mai ngaloa. Pinanga mga lebu sarana sema tikumena singa lebu inda ana no to serna do doni de la setura ke yo binimbale na mao mai botua mai mboa. Da boga bina kan sabo le ka tongo na ngona rongo tukutuku ena no da bonua ke na vese sai burbura. En ngarabi kenda talenga kina una isi matewai ena tambana ni veivanga ngai ni ovisa ena singa lebu indai. Tala no ataka na be kaer to saraida ke na be kaer to kilang. Yo, erto le tolu na durbo. Erto ngai kambata endua na bani buaka. Ndarongo to toka na itala no ngo ne be na kena be velati na taro ela ko tiko mai ke na kena isau. Una isi matewai. Dona kisi ke to alingarava. E tolu la durbo to kambata dona bani buaka to ba matea no buaka. Kadi to kaya no to ke ni buaka. Kem do kilang gor no buaka. Chiko lo iku sen ke bonongo. Kem do kilani dal na kanto da kaba chiko lo sin lewa. Saka di bena kisi. So me bena kisi o sin kilan o asen tu be na list no to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kilani dal. Si anke tu sin dal. Ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulu maleto ko na ron to da bali le minute to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandur matai. Pamadala taka na tamando pamatia kina buaka. Eu na luben tui. Nongu tutu na tui ni banongo. Au lewa na buaka au lewa ikoea. O koea sini kai banongo koe bawa chinga miki. Lako na kena karua. Pamadala taka na tabos pamatia kina buaka. Kako nongu ratu engone bino na ratu koe bosa utia. Eu na kai banongo eu lewa. Anga ya no kena katolu. Sasi kena leni wabo sa babinaka, kwani ito basombo. Kakoyo nung kunana na nga nenraw nung ratu. Oya ubasu tura nga ikorongo. Kena balambalea na kake de utara, ewa rindu era ni bosa kina. Nalawa dhidi nga no na dhidi. Law is law. Ni otaraba katawan doon, ni yaya sa ni nomu, rachachi tu kinangona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito na kinabigyan to yan na singoya na ito yang kay tao bay tuy. Bay liu niya busa. Baleta niya warin ni babu lider to. Kaya o turanga mo baka turanga. Turanga warin tukutuku ni koya. Warin to kantoka. Turanga maroya na tamatam bulangi. Maroya na yaw ni banua. Na ibabu bulia ya na nono dono ngone me baka bulidi baka dono. En rauti ko nandono ni ngone. E senga nindua na no nandono itu kia o ko me lawai ko bati ko ya. O ko ni duri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni duri lo mani koro align taka na no nandono kinalawa ni koro. Ni duru ki bali lotu align taka no nandono kinalawa ni lotu. Atunga na lawa tu telengana kene borau. Turanga se tau banua sandua batanga na lawa e bau dikenda. Na bo levu na isi matiwai na tamba baga ni obisa. Sandua na kaloko. E tukutuku ena non da banua. Ena numi ni sana rawa ni baga ingataki e viti ena mbaki katumai. Na sala ni bakau tukutuku totolo na 5G. Era sana rawa ni baka ngata kaibunga na sala ni baka itukutukungo ni totolo sara. Kena erdo na be taratara. Kasangan indawara ka baka ndindi ni sala ka erdo mo na 5G. Kara sa taronga tiko eso se nangaw na raba na kay baka ngata gikina ibiti. E kana ibukabuki ni Prime Minister mano kami kamida na minister ni Beiboli songo da ko bata ni Beiboli bata ke na sala ni baka tukutuku mano kami kamida kaya ni nagay ba nga taki na embake tu men na ka sato sutiko na baka kotori manda baka binakan na ngada taudo ko ni Beingarabi merawan inda be sematiki na sala ni baka tukutuku totolongo na 5G nimbera ningai tori baki ka sa lokulitiko na embaki maingo
men sana baka yang atakina sini kina bale nimber na kina daka siang yang garabi saratikunga na kina daka meron indonu ya na iloku sa kabiba kitikongo me baka yang atakina 5G enem baki ka tumai so tale nanga ni bengarabi be buke mai kina na tambana ni be buke mai mereke na USAID digital connectivity and cyber ka nanumin ni rawa ni buke bagalebu na dakadango ke bakara be buke mai na be tambana era sematikina kana buke ni prime minister ni sana rawa ni ini yalatakan na bengara bingo ni 5G ena matai ni bula tolu ni ambaki katumai ronon dolu rua sanga bulu kalima ka na garabi manda na tuba ni daka indondo ni garabi tau manda tuba ina kena ngada baka tobo lei isa baka tobo takio di kasana undau maka sana gai tekabu baka yang ataki na 5G ena nonda vanua era bagarita kana nonda dorobo daungito en na Fiji Rugby Union ni tukutuku membaleta na non rabi saumi kena non rai bota kasa andi kebitiko en ngaunango me bakana non rakunru sana rawan induana tikin na madalama ya na madaw mandangango en non ratu bugandindike nan daunibika ke ratu na bugandike batiko na kunru kaya do mai bir na dorobo membaleta na non rai bota gue sanga walenga ni baleta nang gitu ni buru-buru na mbaki sawati le susarata le ni kimuri sabaka en dua tiko nan rakin ni bengara bingo ini ya dona be lelati gai senga ni boka botu kana taki boka binaka me baka na kai ranama kana dorobo en ruana ndolu sanga bul katolu era to lewe vasanga bul katolu na non dandongito rakabi era baudi en biela tingo membaleta na William Webb Ellis Trophy ka balataki en mbaki sawti watake na ken raisau senga tuni se matata boga bina kasare na ngaunango o de yendina erandina tiko na dorobo sendina tiko na FRU ya salai kau mai endua na matai laola mertu mandike bakar tu sabaga dora tiko na ratu itabi na madala ni non ratu bibangai sana ro ni kilai na madongo mendangai kilaki na se ode yendina ya na non rakunro na dorobo sengalangan ni baleta na baksauti ito se ni kimuri ang baleta na ruana undolutini kadiwa kaya na sota ni Olympics nang gitu ni buru-buru may Tokyo kapaga dori may Japan ni sa sangatali tunga ni rabi saumi na dorobo ka nanumin ni inando namin di kebi manda baga binaka na tikinango nabi alela tinda ubaga dor na isoko ni rakabi tukuni manda ni na bolia na matanitu se dau na matanitu menatara indo na vale membaleti Jerry Tuai mindolengan ni nona ngumatu na dorobo ke na nona yalondina ni balataka na nonda banua en buturarani gitu lewe abitu nangauna go esa katiko ni madala satara na vale se senga se satiko na ilabo nondonu me boga patukana kina na biela tia sota le biela tia tiko sembera tu ni boga patukana taki kwengo me nangai madala manda ni saya do na kena be wangangai la betta da ke mai ne tiki nango endo na mata na palimendi o Binesh Sharma ka bogarita katiko mai ni ilebu na biela ti la kabati kono songo ningito sangat telenga ni mani boga batu kana takasar medla kata kana nona yala takai manda sona bi ngarabi ya kusura bakata kira na nonda marama era la kingito ki bonotani era keleani ki Sydney mai Australia sangat tuni matata na non ridili era sangai mode tunga na iroro ni wangabuka mai sterne kuna matanga libe ngarabi adu tiko beira na nonda daungito kana numi mesana dike bikin na baka binaka na be kain baleta na non rakunru kinagito kana do we baka tabulidi ni non ratimi na ngonde buli do robo en rakabi ni ndondo mesana baka rauta kingo endona ituba membaletira na non da do robo
Era sangito tiko na ngaunango na be kornibuli, merao ni tangavira baka binaka, kangaravira na ngaunango, kaya na be ngauna sa tukiliw, na daga ninggito. Nanggito sasangan ng duwang anak kami, tawana tu na nonda ngauna. Siya nga sasala talangan ng bula, saan dua tu na daga be rebunga karasaray da tiko kina, na nonra bula, kaya na nonra yaw. Kaya na daw baka tabulir din ni nonra timin na daw rubaw, bukan bimbi na sota-sota ki Australia kasi ngayon tingango, kabukan ro kayo Australia kinabagarua na timin ni Viti, ay wirnam bakit ni kawalu lakusom. Bukan rita katiko may ni sa tiko nan doon ay baka tangin dengan dia binaka, kaya baka yung dasangan ni tangabira baka binaka na nondangon era sa tungo, o iranaya mata na be timillebu may na be sa ibura-bura karena numa mera may bagayara takira non dangone kibunuatani na be kalabon gitu era mata takatiko may kaya sa bakaki na sangay mau-mausar na non da susungir tiko na non dang gitu me baleta na rakabi na be yang baki sa tukiliu doon na maramay baga binda takatiko na be ibuke taray ko baka bimbi na daga ni baka tangisidi baun dua toka vera na nonda maraman daw ni baka tangisidi nang buturara ning gito rakabi ka baka rita kamay na non na baka binapinako labi ni aravada na bibuke ka ron ni laki bulikina me ndolaba na matana ngada tali ni bingarabi itu membaleta na baka tangisidi kina baka tulewa na rara ning gito kaya radada ni o kaya na imatay indo ni baka tangisidi ni marama me ngole pa na bulingo baka dori na buli may nandi ka baka binakakina na maramang wala benia ni ambo sureti talaga kina buli o asanga ni sauma kina indua ka ya salabeta da kisara na baka tangin dengan din nona kilaka kaya na mangosa na baka tulewa elo manirara na baka tangisidi ng buturara ni rakabi. Kinabesa ibura-bura, nanuma Joe Biden na presidente may Amerike me sabi si komandayani, nabe banua ka rabu-rabukin na dangilamba o Hurricane Helene, nabe na singasawati. Lebusar na bakadada, kaya na presidente may Amerike ni isa nanumatiko mela komanday North Carolina, dua beira na sana ka bakadada sarap kinabole bu na dangilang bango ay bakata lengakina na be bonua taleso me bakata ki Georgia bata ki Florida ngona be bonua rabu-rabu kina bidanan raw reality kongo be na leo ni bonua may tega bu na ngauna ya rabu-rabu kina na dangilamba sanga ni madala bonua retiko kina sanga ni madala resembula se rasamate se ramaboa se taray retiko so na lenga nangaunango ya bagarita kama yo Joe Biden ni nanumatalenga me besiko na biasa na taleso nangauna totolon duandua me ni reida mai na matata ni tuba ni bagadoko me baletira na bewe kaniera bagalengai ka sa yali non rabale na non ritiko non radaka bata na tambani benga rabimbi eso ka bagadani and a Hurricane Helene kinanraki endo na uanin raki suasu ka kune toka na non tabanu na bidana singa sawati se toka ngango ka bagabunatiko na ukuni lolo ke na tauniuda na sona ngauna beleta na uanin raki suasu sendei kotongango na non tabanu kana ya balata tiko na non danraki na muani madawa enda bogaru dan bete ningo go membeleta na be bonu eso na tau banga una kina nauda na deba kembua na tokalau ke maduata ke na sano da kaun roben ke na bia tu anu ngele lebu di kombia tabe uni laudala ke tata na sano lau na sana talenga olo mai viti tarai retiko nan raki susu banga una sa kadiba kitiko maingo me baleta na non da bonua ya barra biasoi bitilebu na leba ke bitilebu mai kandabu
na bua suwa ke na usori a ni ki korobo tailebu na sanora na sanona itasiri ke na sanona mosi bugari ke mai ni na sanga telangani bisa wale busar nan raki ko yang na dono magati ko indai na taubanga una na uda kuru na bonua se wana wasa bula toka ngana rangi toka lau deba na non dabe imbarabi gorna tuku ni raki gorna tuku ne bisa ibura nangito ke na tuku na non donoa na nonda vata ke City Veni Raturala. Bola, bola, cosa di goma. Venga que de agua tu cuna, cosa vilika. Dio emosito mago beau, nikila binangka sarana, ni bola. Bola koya, ea senga ni bakande wataka, kamo mosi ni alongu, na kamoro ni utongu, na rara wake inatangi, na mula vele rayaki, iyo emosi Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Na besureti raramba be ke monin be wakani ke monin turanga ke na marama mendala ki marau takabata kina na solebu i bona numini tungalala ke viti na Fiji Day and ambakingo ka na bogel doriti ko yani and be bonu eso ka da sakila bata tiko na nondan do yani
Dana laki vengkara bertu di pagati kong na ono Foundation USA ka na singa boga rombuka na singa boga rawai tini kandua tini karua ni Okotoba na boga dorikina na songo en Sonoma County Fairgrounds ma Santa Rosa, California. Se boti ko na bola-bola na bola-bola ni boli-boli taki na stall raonyo ni be taratarani ebitunan raunan dolan dua raonyo ni be taratarani mo ni be bosakita kana matata ni be kae setiko mo ni ngandrebo mo ni boga ibota-bota kina ke mo ni na bolita ki kakane ngandrebi mo ni na be taratarani ke rato na tambana nimbula Department of Health Services Sonoma County na taleboni bitu sa iba bitu 515 seo ni be tartarani and Fiji Day USA at yahoo.com and mona liba kena itukutuku matailalai rato na tiko talenga kina na matadakadaka iso rangole saratiko ni maiviti na Fiji National Provident Fund, na Digicel, na Itoke Land Trust Board, na Unit Trust of Fiji, na Sole Fintech, batake na Fiji Trade Commission, na Fijian Holdings Unit Trust, batake na Ministry Ningele na Nondavanua. Ni gaibe tukutuku ni takayani. Kaboga bina kaboga lebo. Na besuri tiraramba kina Fiji Runway Resort Gala na boga duri na boga rawai ni karua sanga bulu kaono ni singa ni bulu Okotoba mai na 5 na kaloko na kabi kina tini kandua na mbongi na Caneros Resort and Spa na rawa nila kisema ya niki na basa iba bawalu Sonoma Highway Napa dala kindua batani kina duru-duru ndonan raw basanga bulu kalima nandola be reso sana ba umbito kaya sanga sotini ndona ka nda rawani la ko yani ndala be buke kina na isululu ko ngani isululu ni kila ni mata we na matangali stongo bagongo erto be to ko ni talanga kina na Tourism Fiji bata kain radio umbulan dua bata en ngauna ni songo tiko talanga kina na ibagaya kabi mendala kibagaya takabatan kina katalau masu-masu ni sel number 2 ANCF sel number 2 en bagaya dori en ikawalo ni Okotoba ruanong dolo rua sanga bulu kaba muani madao kebe tiko ngaya 225 the Pacific Avenue Santa Rosa California diwa 5 ba saiba ba en bagaya dori tiko kina may naono na kaloko kina walu na kaloko na mataka sai kangore na itukutuku en baleta na irongo may nabali ni songo na nonda bata-bata kay City Beni Raturla. Let's go!
JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakil na ito tayo, nakatil kami ito ni Akostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palilai. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Ko tunggo. Au saya lo bengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga. Bulo binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Hoya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. E senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u drena na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voliboli. Rao sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni voliboli na kinagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart. Bituro Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni ono toluva diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburian ni nanong yaya. May nanonda to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Renga
sabarau me lutu mai, herto langa sereti ungo na matela lo mena soba, da boga bina bina boga lebun tambana ni biri kawa ni wisa. Boga bina boga lebun na muni sema mai na singa lebun inda na dua bataki na da umaga tiko na rakin da ngai tau na udana kabi ya en bina tiko na da ka saboga no ni bina tiko ni be kemuni ni na boga ru sema tikenda ike na songo lotu na New Methodist. Kira sana tatau eke bina boga lebun sema tiko mai bina boga lebun dua bata bina boga lebun bewe kani ke na nonda be sema ti en radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai. Paula sala con kita masiko eme sukira na watu eso taugai sota ke chisukarisiko kai male somo kina soso sambale 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 somo kina soso sambale Dendram beka nangola ni kibalilo te buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rua vena bima manione na kabini buku lulu be Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nongu chisu, nongu vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Undua na maramadu ya lo totolo sara ni ta kana bi bosaki la mani bubale indu totolo na waro ni along ungi ba bi binata kana mani bi bata bulidi teaching na la mani ministry
Nam rau vi bakatabuli de bukeki na nai waro ni longo. Yo ya utiko nga ki tu le tolu ba vitadini ko ngone bia wa tik sar mai Amerika ko nga tangani ko chungo ba tikino guna. Sabo bolek chung mai na songo usaka tu be ko mol ko mai mi chu ba tikino guna be kuliulum bale biau be na sinitiko. Yo ba bini bina tanga turanga ena matangani kuwa na bika kiminindo wasea membalatir na tinanda. O la ko turuma na bika rendre me bakanu ya lewa tontu autiko ngai rukuna. Ye o ba bini bina takina turanga na bika e da kawo ko no mundo wasea membaleta na marama na tinanguni. Aundo na kain to challenge tak wale bikina no kumbula. Ke baka sengo ira sengo kenta. Ia o ba bini bina takina turanga matangani kuwa aunque kati ko nalo mani merona mada sahati o sota besar na bika rendre mai duro ko iba nimbula wana ya wasa ko matu ya sengani do wada wada na koti ko ya kero nala ko na private doctor kero la ko ni iba nimbula sabu o na koti ko to ando koti ko to nga ando liles ando remind taki au mai na bika o keminindo se e kantina yung giba binibinata ka na biba tabuli dia da ka na laman ni ministry ko e kandi na todo ko ondo wasia vererando verno guito kani au ka irna non da binaka e tiko verna tinanda kina tamanda mendang garabi o bandina dinataka na bikai da kama na kolo ke bakanda dina na kolo na to ko ni kenda na bikanda ka dibikina yung giba binibinakta na turanga. Au nindo reda na tinago melangaw na may sandaw mate, sandaw daw tu kinibal ni bula. Au ndo liso nga may biyaw na manibuwa to. Pinaka antimer, wasa chiko antimer may kiniliko na maraman na tinano sa bakivit sa vulkava. Endo garavi koya, iliwan na challenge sa lakuduro mo doduro bula, koya kata ko koya may koma, yung bula talmay. Wasa chiko koya nabika, balato kilang do wasa wali na maraman na tinango, koya matin suka. May musto na evana garbi ko ndo ngona balabo ada bestar ngona kiro may vital tal kini kiro viva sa kita katuvana na nona somate au kot may ko na imbe be kame biawi na tabana imbe metevo na bano kede vanga tiki kina na kato doko vivi kede tu vale label kede tu au sa gengirita na ambulance mela ko na tinango I valimbol na ni lewoti valimbol tolo na singa sangelenga na tinango dia na saro mistake ko hindi may lenga be kenda na bingravir na tinanda kenda tamanda ni ko gravir ba binaka aw na mistake rin ng orang ramela ko kina ko ba dengo belete ko kila ko ang gravira aw ndore da vira ko rasagan dong garavana non ritumbutum berdo tangi wali ba ngon ni mate balata e bakaira hibutu ditak belete kila ngon ni mate kina tinango au reda na nganengo au reda na tuakango donga na tuakango elao au reda na non reto tangi non reto kela toka au badengo baleto kilando na ngono balabo ngarapti kena na tinango e ndabi balimbola na bona dabela ko kina au babina takina na turang na batingo na na lovina kana ngaribiro to na bana luwengo mo satu ngapat kitinango au satu ngai balimbola ngai tak balimbola ngai tak Iyo o babi nak na tala no ko tomo ko na matakin ko kutik ka delis tali na bi ko wase ko na matakin singin dai kisembola na maraman na tinamo kena turangan na tamam lo manira kiko chiko may malangi iko kala sembola ra chiko na kor sa ra chiko kengel na numira wako tundu me na sa meraso ni timi and ni coffee balatan na mi dono ngona na no milabas na sinya nga bir dingo na tala ralanga kinanda di kita kapya kana kis ni mate so le bundondo da ukutaka na bono ni songo sa senga ni reda ni resembula la manira on no masara na tinango balata dola pa na vale ni bange ni tiko bi awi vale e vakanga e nona vale sinyi nongo kakida na tarin ko na kinto kana na iko bela kinto no noa e vakanga o tunga e nongo vale au ge ba binaka na watingo ni o kwatal nga support kyam ada ba ngona sa melaga kina na tinango sangi trita kana nongo vale ni nongo vale Nela bondo marrena na bank account. Ni retina. Kona chiko nambo inakakwa. Singkala na daba yarto lang kakina na numir ka dito na luvena. Di na sara arsindo na numi ko ay oh ko na numir to. Nakamo ko biya check ta kamanda na nungo savings.
Iko da kava tu. Ona kabe ko yo sa kila chino saving seda. Ona bino katimi ko kotiao. Ona koti ko ikena kwa na buliango. No. Withdraw ta kana na nilabo. Please, liberto na. Tua kanko. Because mothers are mothers. They will love their children to death. Wala ba ito na nung retalin res niya ko itikir na nalubian rin na lumanir ito ngayon na hati tuwir na dabati na ba kaya ngayon da simbolo chikong gohir na lubian. Wala ba ito na liban ni darda kam na lubian. There's always a place in the heart that we love them. Iyan natin ang goy kung matinisuka chikong na wheelchair musim doon na yaman. O wase sarto nga verto na nagawita manin ng bongi, balata ni orida rongo at talaga ni salib na kisi ni matinisuka. Sa kaya nga bikito mbeka na nito sa luto, tiko sa vaka wito bi bakalibo. Bago na saranga na mati. Okay, wase tiko bi verto na gawita manin balata verto na lubengo na marama na tinango. Ang duko tiko eu kasana na kawa si chukanti merniko ondo ko tiko na clinic o wase tiko veto iliu se sega na litmus stick se sega na test iliu ono wangar na kanrala na test tube iko na gaida kawa chika na chat ve ke mudi na daga valibule ne kila na kauka ito ko na chat iko sana na susu ona da kawa ne visinga mai mo da kawa batolo na matakalele isngele na kavi na test tube ya sana ge hit ito ko na solution la kina kaya kay blue say green she's in a good place kaya kay orange sa high na suka kaya kay red very risky so na chat na da kabatiko kaya kay sa kabos ma sa live na orange na red o sangrita na bunuay wakabi ko na chat sember nidio na check up sa van ko na red na chat ako na sa ngo na kiba ka kironga pabitina no na kabe ka na iko na kuni kanyango iko kuni kanyango musukango nguno way baliw balata no mususo asan geno kita bitik na pamadala tak chikabi ko na chan and I was doing that and I think now the days have changed you use a stick just to test but before it wasn't there and there was a process that I was going through with my mother but was sister to gaberto na lubengo na bongi na ito may nangon na ako ko mabuan na Ivana ako ko na soso may kuna draft may na skin may na sangana may umbikin na kuna sangay do na mabuan tara na durona may heal malilay gay mabuan tali nangon na mabuan kina among gay ko na clinic ano may do nangon na o sarong na buno may Dr. Rao from CWM I think he's passed on as well o sarong na non rubitang lo kitinango yung dambitiu o sa kay ko berto na lubengo na bongi. My mom was so confident to make that decision. She didn't have to consult me or even ask me. Sitting right there and then, sakabi ko na bunuay, to save you, I will need to ampute your leg to operate. Natinang ko siyang tanire maybe ako. Okay, rito nga bunuay, tarong yung bunuay. Kaya kaya ko na musika na evango, if you're going to do that, can you guarantee that I can live longer to see her? And my grandchildren. And the doctor said, I can guarantee. But like baka usini mo suka na dewa yang ngom. And naleka-leka na mumbula. Ang kakawa ano bunuay. Kaya mbalabukin na nang kumbula, masuka. Kaya baka may valib tagtalasan nang na mo ridirto na makumbungo. Akin na lubiango, masuka. No hesitation. Not even a question to me. And she had her leg imputed. So she lived for another 7 to 8 years. After that happened in her life. And I'm blessed. So if you still have your parents alive, love them. So nakaroon dito ko na bigyan na nononda nanda, doon rin tumikin na doon ng balabo. So nangon na rasin talita ka na, tanganin da ko ta may wale, ulay. Tu na non ritubo na tinanda bigyan da kaya na non tumbo. So nakaroon tuwa na bikong gaya ko da kabra kaya bimba say. Balata na mo doon roba na karo singin talita ka biko. Iko may nga lubiro doon ng balabo. Kaya baka iko indo, warong at kumay na sa iburbura. Ay hado biko na kaya ko wasich ko ni ko, albinak. Taram telemon ni bambulay wale. Kaya ko kila simbolo chiko na tinama na tamamu ibola chiko na biko ibitilebu kaya ko chiko bitilebu siko chiko bonolebu albinak. Lako mandang ali bambula. Balata na non rin pakisana sa ganin tinte. And hado may nangon na irangay, iko nagay wano numir to ka. So sala ko ng bula.
So to round up our session today, and man, it's amazing how you came to be the last one to speak today. God meant that for us to come to this. So, and also to the children who are still out there, our children who are still, vibrant out there. Remember, according to the book, to the Bible, as we are all believers, as much as possible, I say we don't play this program and not to talk about God, but I want to bring that. Ephesians 6:1, it says that you must honor your father and your mother. Not only all will go well with you, you will live longer. Oi ko mabakarok ta kana tamam kene tinamu senga walenga ni nabi nakakina no mubula e na bala butalanga no mubula e na vunau e senga telindo itukuna na kaloko embuli kendaru. So lomana na tamamu kene tinamu roko virau maroroi rau kuni biti rau itumba au na kota mebi kene dona vaka totolo sara dona talno na bungongo chuki vale nindola ko may nakoro o kona miti vale na tine watingo. Au bawa teni birto salen kan nang gumomo. Yo au nang guneus ni kadib ko nene na kadib ko tunga na baka ngai tinangko. Kero bibo le katisar. Na wating gorto le tini kerua na bitedini. Walo na tangane va na lewa. Nangona irto tu kedi suva. Nangona mendola ko kido ko melewi ke no kabi ko au do kadib ko tunga putela iko na sinrin chiko iginga vikito. Nanuma etini kerua na luwe morto tu wabo kikidi tungo na tini kandua. Iko nangande. Au na kotiko le drop te kiko. Kako yo kotio ngabe ko kambe na bone ko kene verto no luvenele o betir na tinanda bola ke weekend nela wa na vingo no kene na kotiko ikina mele sombu o ko na tarana lingango e na tarana lingango nge kako viao na noma re ko do kadibi re na noma e una senga ni mo dike o iko na me kotio tali okay putela na luvio mela ngori mo de nikina o ge me kotiko ni matak ko da sen re iko na me kotio tali. O nala ko lipik te ki ko tal mai ko siniro ni mo di mandanga be na luwe na lawa ko tunga biao kendo na ngauna o kabi ko ya iko sinindo la ko verto na tangane iko mo lako iko la tunga verto na lawa o ngendo ba ko te ko be lako dono no nge usa kachuka putel ndor lako o li drop te kiko o ngeren sa tangi na baramango tangi chiko ko ya asaka di bisari ni tota akawa putela itangi akaya dava ko sanga itala no obi talo tanga don talo veke talo taka bianda no gune sino bungongo talo ko anga kakoya simbolo na matingo simbolo na tamanrato ke rometico ben dona to akaito e watingo taka binaka rondo metico na house girl quarters ni quarters varotaki gay rondo viva la baliu rondo viva tini orolok serme na koro na nortota na watingo ko e kapentana kondo tarval so ko tarval chiko virto na vive kan dono ngona na loma ni bongi ro vivala koko sarna non ro vivala ke lawa kenda da do vivala ni singi dengo nelonda ke da na bangrando na kami dengo kina nelonda ni singi dengo na loi na lube na wati na elewa sangela ko mo kwanga i kadibiro me tumba na korte saroch ko kin ke de muri rau ti ko ndo na bi wati ni rola ko me na kor na vale ngaro kila chik sermenga uya chiko kin na ngani e non rtona ko ngone ndondwa wetu achone e de chiko na kango inamboa ge kakwa ya na loma nimbongi sabi o china tin karon bongi sabala kadanto keronga itombale keronga itombale ado sarenga uya sabu kima ko biao kima kile suba kima kila this quite a distance sabu kima ko biao getara nelango ke kakwa ona keriko Koni wako ko te kia wala ko verto na lube. Baliti ko ngai ko lomania. Awa sa chuka na talo na weekend ni kwa. Sonongo na do widon robe biwati ni do litini wir na non rito butumbo. Aw kere kenda mi kwa. Lomana na bola. Berke sango yera sanga na watim.
Natala no ya ondo na numatunga. O sengendo ngule dava. Yengo nang ndola kami kinokena kormi mate ko ivale. O sa sengani o sengan mandanga ni taringo ko se viala kundo na no sawa watunga. Kana ngona ko viala ko kina bono da ko kin. Yengo ke kai mai. Ona kotiko tal mai. Ele mana ngona na la ko mai mila ko mina kormi la ko vikiros ni la ko tal ndo no. May vale nga sa listan na kor. So, we kami na barong ito ko na via ungiti kenda na maraman mindan dolo manir na pungonda. Dole barando ka, oh, wicked stepmother. Oh, she's a wicked stepmother. Oh, she does this, she does that. Oh, she always, vadurvosive to my husband to come and do the things that he does to me. Yeah, they do a lot of things, maybe. But at the end of the day, if you don't honor them, it's like your husband is not honoring them. And you're losing out on the blessings. Go back to Ephesians 6:1. Regardless of the age, regardless of where you are, that teaching and that Bible verse, I believe it goes for everybody. So, ni medha pati ko ni ko, binakabaliwan timer, nakaniwase ni ko, so blessed today with the stories that these ladies have shared from, the struggles of life, what they go through, and the teaching that they implement to their children, kindergarten school, using that forum, that platform, to be able to empower the little children of what they can be, apart from just the IQ level and academics. And then we have Auntie Litia with a distance in between and the gap within her children, how she copes with it. And then we're ending with Auntie Mary sharing a lifetime story for her mom today. Nakabaliwan Auntie Mary for sharing that, and that's the end of Family Table Talk on this Saturday from Wasawasa, none other, in Savu. So visit the Northern Division and visit this place. It's quite beautiful. And also I want to use this platform to promote Leo's Loft. That place, it's a must go. Beautiful, too good. And also to acknowledge Auntie Merito Kailangi, one of the beautiful ladies out here in the Northern Division who seated and paid and organized. I didn't even know that that place exists, but it's so beautiful. The view, when you're on that hill, you're actually looking down to the runway at the airport. It's so beautiful. It's like a little hotel on a hill. That's how I can describe Leo's Loft. And I was really blessed to meet the owner, who's actually here on a holiday. She's actually from the Koro village in Savu, but married to a European. Kitty Chapel, thank you. I was really blessed to have met you and spoken with you. And her husband actually traveled the world internationally for the work that he does. As we arrived, beautiful. She looks like an actress. Beautiful lady she is. And also, thank you for allowing the Yahweh brothers to do the recording on your property. That was such a blessing. So look for Leo's Loft and pop in when you come to South. That place, not only the Airbnb, not only the loft, it has a spa and also the gym. Gym opens from 5:30 in the morning until 8 in the evening. According to her, the Kavana gym, ibukir na nito marami na koro. Gakakoirat sindola kumayron gandola ngamen sa tiko. Well, that's the gym. It's beautiful. That place, you won't even imagine. Okay, vikwe. Nangone kito la kami kini, ningone takos kina ngon stalo sari na vivali na koro. Yalang go kay, ay dobe ka na buno dala kito la ko kina. Marati ko dura na lumani koro kung ila ko na ulindi bonongo. Gaitu kina bakando na hotel lelay. Beautiful place. Well, that's Leo's Loft, and thank you once again to Auntie Merito Kailangi in organizing that place. Beautiful place. And credit to her and her beautiful daughters all the way in New Zealand. To Rosie, and thank you to the sister out there in helping out your mom and blessing us with such a beautiful place as that. Well, thank you. We'll see you again next Saturday. If you're not doing anything tomorrow, join us. We will be gracing you from South Four Shores on the power in the word and also the God of our nation. That is if you don't have any church to go to. Well, tune into my TV anyway. 5 in the morning, we have a program going, Daily Campus. 6 o'clock, I think we have Reverend Lester Koroy that comes in for the Methodist Church. And then we have the 8 o'clock for the Sunday school teaching, all the way from Calvary with Our Lady, Pastor Clara. And after that, then we have the Power in the Word at 8 to 9. Then we will have the God of our nation at 10:30. And after that, I believe we have the Triple C program. So the whole day, you'll be amazed with the spiritual enhancement. So you don't have to take the whole day to listen. Choose your program, but make sure, join to my TV and watch my TV on my TV Facebook. Thank you, and join us again next week. This one is for all your reggae lovers. Come
A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on our Facebook. Na nonda wata wata ki City Veni Raturala and Radio Mbulan Dua Wata, San Francisco. Me kochi